Ja sam Leon. I ja sam Dominik. Odakle? Iz Zagreba. Iz Malešnice. Od Zagreba, a Malešnica, pa to, reci kvart. Od Zagreba? Od Zagreba. I što ste vi pripremili za Super talent? Ja sam pripremio beatbox, a on je pripremio capoeiru. Ajoj. Kako bi to vidjeti tu kombinaciju, ajde. Odličan je ovaj mali. Najbolji do sad. Mela zagrijava atmosferu. Come on, come on. Come on, clap. Hop, 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 hop. Igore, što smo to zapravo vidjeli? Vidjeli smo capoeiru i jedno čudno glasanje čovjeka s mikrofonom. Ima li života poslije smrti? Naravno da ima. Pa pogledajmo. Odličan beatbox, Hvala. vrhunski. Dobro si ukomponirao sve ove melodije, maštovito i razigrano i možeš publiku držati. Nisam siguran je li ti uz takvo dobro beatboxanje potrebno i ples capoeire. Jedan drugom niste potrebni, obojica ste svaki za sebe, možda bi čak i tvoj nastup bio puno atraktivniji da si se pojavio sam. Jer on ti je ovako odvukao, Frent je kušao ono, cijelu pažnju odvukao, ne? Da, ali super si. Alžir? Alžir. Kako ćemo? Da. Bruxelles? 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 Je me suis dans suis, oui. Da. Zagreb isto da. Bravo. Čuli smo par nekih nelogičnosti jer potpuno. oni kažu da bi možda bilo bolje da tebe nije bilo, a mi ne znamo kako bi bilo da tebe nije bilo. Nemojte se na to Najbolja osvrtati. rečenica, ovo je bio puno bolji koji je beatbox, ali ovaj drugi ti uzo pažnju. Kako ti uzo pažnju, ako je ovaj bio bolji? Ako je bio bolji Ne beatbox. razumijem.